Dakle, evo me opet. Jutro smo snimali ovaj video gore, tu gore video, ovaj gore video koji gledate. Sam vam snimao Philips SensoTouch 3D ujutro. Kako se brijem s ovim odličnim brijačem iz Philipsa, vidite ga, high tech, ludila, svašta nešto. Vidite, styling uobičajeni. Međutim, razmišljam si, nova godina, vrijeme je da, možda je red da nešto malo promijenimo na stylingu. Sad ovaj ima jedan dodatak ovako za šišanje, vidite, za malo dužu bradu. Pa može se malo i tu oko ovog ovako. Ja ću to iskoristiti da malo brkove dovedem u red i malo promijenimo styling. Ovako ću vidjeti. Su mi ovi brkovi već dosadili, a i draga me uvijek tjera da se obrijem, punica pogotovo o tom da ne govorim. Idemo to malo. Evo ovako. Ovako. Tako. Vidite, ja. Tako. Nadam se da vam se sviđa moj novi styling koji sam napravio. Sa Philips SensoTouch 3D brijačem. Neko me zove na mobitel, nek čeka. U redu? Što mi to?